Gervase Ndyanabo uri kuraba Kristu omwihanga hakujaguza Christmas carols omwaka ogu ahari Nyamitanga Cathedral yashaba kwijuka ebyo by'eddiini yabakorire. Nitweningira twagaruka enyuma tukareba eki eddiini yatukorire tukareba tukongeraho byona nabo wena noyongeraho n'amasomero n'amarwariro n'emiturire mirungi okuturira hamwe nk'abantu, the sense of community, okutura hamwe nk'ishemwe. Kristo akija yatufera twatura nk'ishemwe, nabwo ekyo abo Christmas carols zatushebeza munonga. Ogu yashobora Christmas carols ziri kwongera kwetegereza amakuru ga Christmas obwire bukiri kare. Carols hatucyongerera aha kwetegereza obukuru bwa Christmas obwire bukiri kare. Mwena kutegereza mwebe Christmas yenyini Christmas obundegera mu rwari. There is a lot of noise on Christmas day. Obundi the message may get lost. Christmas carols ebyoshongoro ebiri kututeeka mu mbeera ey'okushemererwa kw'okuzarwa kwa mukama witu Yesu Kristo. Ninyenda kusiima za kwaya zoona, nsiima banywani bitu aba Church of Uganda, aba bari aha bayishongora ebyeshongoro birungi, nsiima parishes zoona. Father Richard Binomugisha uri kuraza kwaya Archdiocese ya Mbarara yashobora kwekereziya iri kwegesa abakristu okukwatanisa n'amadini agandi. Ekereziya Katolika eshemerire kuba neba enzire nezara ekereziya nenzire okukwatanisa kwitu na munonga omukweshongora tikweshongora konka mukukwatanisa nk'abantu ba mukama abine ishebo omwe niwe tatitogo mupango mushoborozi wa byona. Nicyo warebera twina amadini minjaha kandi agari kwikirereza omuri Yesu Kristo omwana wa Ruhango hurire. No kureba ngo buri mukazi ahari areke kwetina kwaba kubyo kweshongora mukama yamuhire talent ye ayumuke ayeshongore nawe yegito mubanda bantu kandi ekindi cya kabiri message ina picking aho nyonko mucyara no kureba ngo wowe no mwana w'umushiki nawe ayejumbere ombegombe by'aba Kristo na munongo by'umukereza. Ganzi Murongo Priska uri muhezi wa meya aha Mbarara City yabereka ko abantu bona bashamiriye kwetegura ubwe bategereza kuzarwa ko mujuni. Ateriza ntweshongora ntwesima akonze mango 2025 umwana warangana kuzarwamo azarwa mu makagaitu konkanisha aba Kristo batayi banje n'abandi mwena mazima umwana yakuzarwa mwetegure ashange kastar mungwano ashange kamushemerirwe abona hiyazaru abana bato abiryo mu bihumuro abarugiro mu mashomero eka n'ishomero rikuru munonga eka niyo kereziya yo kubanja eka ekorwa omushija omukazi n'abana. Gasha kwa Job Kato abwa Sky Television agenshonga omuri Mbarara.